Buenos días, aquí estamos con una sección de científicos, inventores e emprendedores de Galicia. O mapa de Domingo Fontán, cos parques naturais de Galicia, explicando a figura do enseñeiro Areses, que tanto fixo polos nosos montes. Continuamos ca sección de emprendedores. Temos ovos da empresa Coren, non podía faltar Barreiros, e con fenomenal motor Stirling para que funcione, e rematando pois con Inditex, sistemas de abrochar a roupa. Por este outro lado temos a sección de astronomía, empezando por o James Webb de Begoña Vila, as estrellas binarias e mailo libro de Ramón María Aller, e claro, unha empresa punteira en Galicia que fabrica CubeSats, Allen Space. É unha maqueta que poden facer os rapaces a escala, o CubeSat. E na última mesa, pois temos o libro mecánico de Ángela Ruiz Robles, a matemática Bonner-Burger, Ángeles Alvariño tampouco podía faltar, e un dron debido á empresa Marine Instruments, que vigilan e protexen os mares. Bueno, espero que lles encante os rapaces do CEIP Rosalía de Castro en Lugo. Adeus.